Malta se tgħin għall-progress fis-settur tal-enerġija. Dan sostnih il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Maroš Šefčovič li taħtu jaqa' dan is-settur. Fil-konferenza dwar l-enerġija bl-isem Set Plan fi Bratislava, Šefčovič sostna li Malta se tkun strumentali sabiex tkompli l-proġett tant importanti tal-Unjoni tal-Enerġija. Fid-diskors tiegħu Šefčovič qal li jinsab ċert li l-Presidenza Maltija se tkompli l-ħidma tagħha fuq proposti leġislattivi li tnedew u bekk tkompli tissaħħaħ l-Unjoni tal-Enerġija. We are very much looking forward to the Maltese presidency. So it's coming. It's in a few days, and we've been very much encouraged by the intervention of Minister Mizzi about the ambitious Maltese agenda in the area of energy and climate policies. U għafaħħar għal darboħra l-proġetti Maltin fil-qasam tal-enerġija u jinsab ċert li Malta se tkun minn ta' quddiem biex tmexxi l quddiem numru ta' leġiżlazzjonijiet. And we're very much looking forward to work closely with the Maltese presidency to work on all these legislative proposals and to help us to progress with building the energy union. Kliem ta' inkoraġġiment dwar il-Presidenza Maltija waslu wkoll minn Marku Markula, President tal-Kumitat Ewropew għar-Reġjuni. U għasosna li Malta se jkollha rwol importanti tant li flimkien ma' istituzzjonijiet Ewropej se tospita wkoll konferenzi importanti dwar l-enerġija. During the Maltese presidency, one of our first major events is in the 7th of February in Brussels at the premises of the Committee of the Regions, where we go deep on this, what can a city and region do. And we hope that we could have there the link. Dan qed isir ukoll għal fatt li Malta tista' toħroġ punti vitali dwar il-bżonn ta' użu ta' sorsi differenti ta' enerġija sabiex tkun iktar sostenibbli.